Romans 6 verse 14 na 15. Sono akusafanele sibuse etikwenu ngobe anisaphili ngaphansi kwemtsetfo kodwa niphila ngaphansi kwemusa. Pho-ke sitawukona yini ngobe singekho ngaphansi kwemtsetfo singaphansi kwemusa? Cha, ngeke. Yeah. Pho-ke sitawukona yini ngobe singekho ngaphasi kwemtsetfo singaphasi kwemusa. Lo verse 14. Sono akusafanele sibuse etikwenu ngobe anisaphili ngaphansi kwemtsetfo kodwa niphila ngaphansi kwemusa. Yes. Anisaphili ngaphansi kwemtsetfo niphila ngaphansi kwemusa. Indzaba lejulile lengicela inkosi isiphe kucabanga lokujulile ngendzaba kulesihloko lesithi you are not under the law but under grace. Awuphili ngaphasi kwemtsetfo uphila ngaphasi kwemusa. Lukholo lwakho luphile ngaphasi kwemusa hayi ngaphasi kwemtsetfo. Umtsetfo uthi mawende lokho kutawuba nje noma mawungakakwendi lokho kutawuba kanje. So but uNkulunkulu wembula liciniso kumuntu labe kamthumile emajuteni labe langalivisisanga kahle leliciniso ake ngisho njalo ngoba bekungazuthi lokuphila ngaphasi kwemusa kuphatamisa luhlelo lwaNkulunkulu ngoba bekwatiwa ukuthi lo mthetho ubuya kuNkulunkulu. Masafika lona ngathi uphithanisa tindvo kuthi nyalo asisaphili ngaphasi kwemthetho siphila ngaphasi kwemusa. And so uyasinika ke nalomcondo ukuthi lokhu akusho ukuthi ihalala ngiloyo agende mathanza ngoba sesiphila ngaphasi kwemusa. Kepha emandla emusa asenda ukuthi singoni ngemabomu ethu ngekuthi sikhethile hayi ngekuthi sesaba luswati but sikhethe ngemabomu ethu ukuthi ngeke sone si responda kunaku lokukhulu lesendelwe kona. Sihloko sethu ke sithi asiphile ngaphasi kwemthetho siphila ngaphasi kwemusa. Lo Mateyu sahluko 20 ngula kunalengcikithi yenza bakhona lena lesinika leso sithombe salokhu lengushoko. Ngicela ke ukuthi ngidawuna kanje tinhlavu letitsite bese sesiyayishiya leyo ndzaba leyo kulesingeniso sethu lamhla. kuMateyu 20 kusuka kuverse 1 umbuso welizulu ufanana nemnikati wesivini lo waphuma ekuseni ayawucasha emadvodza ekusebenza esivinini sakhe wathi asavumelene naleti sebendi ukuthi utati holela bavumelene utati holela denariyo munye ngelanga wase ubathumela esivinini sakhe wathi uyaphuma futhi ngel-hour lemfica wabona lamanye emadvodza emile nje emakethe ayingilekile nakuwo wathi hambani nani niye usebenza esivinini sami ngitaniholela lokunifanele ngitaniholela lokunifanele. Bahamba ke waphinza waphuma futhi emini ngel-hour na ingathi bese aphuma kakhulu lomtsala ahlaya ohlola egedeni ukuthi bani bakhona labantu ofuna umsebenzi
Waphinza waphuma futhi emini ngeli-hour leli-12 kwaba njalo nangeli-hour lesithathu entsambama wenda njalo. Kwakungacishe kube li-hour lesihlanu entsambama lapho athi uyaphuma futhi wakhanza labanye bemile. Wafika wababuta wathi nimeleni lapha lonke lelanga seloku ningendi lutho. Bathi kuye kude losicashile. Wase uthi nakubo kulungile hambani nani niye esivinini sami. Ngibanyalo sikhathi ngi5. La lokusebenza ngalokuhlukanisa leti khathi kumbe lesitawubuye sikubone but lo 6 sekumele ishaye nga6. But naba laba bathola umsebenzi nga5 kanti nga6 kuya sekukhala shayile. Labanye baqale ekuseni labanye baqale ngeli-hour lekuqala la 6 mangabe kuqalwa nga6 baqale nga6 mangabe kuqalwa nga8 baqale nga8 bangena basebenza. Labanye bayibamba nga5 insimbi seyitawushaya. Ake sive ke seyichubeka kwendekani kuverse 8 kwathi entsambama lo mniwe esivini wathi enduneni yakhe bita tonke tisebenti utiholele imali yato. Lalela ke nayo inkinga seyiqala. Uqale ngalethi tekugcina. Sho singalala baqale nga5 bacetha nga6 bese uthi ugcine ngalethi tekuqala. Kuthi tena tifika leti tele-hour lesihlanu entsambama wathi holela daneriyo munye sisinye. Mawukhumbula ngenhla sewuyayibona lenye inkinga la. Number 10 nabefika laba bekuqala bebacabanga ukuthi utabaholela kakhudlwana. Angisebabonile bathi hawu mabe laba baqale nga5 bathola sigadla lesingaka thine ke sicale ekuseni ditaba dingakhi tigadla. So bebacabanga beta nje babukela laba phansi ukuthi hawu bafana nitseni itholile thina nisetawubona imali bamba. Bebacabanga ukuthi utabaholela kakhudlwana naka kodwa nabo wabaholela denariyo munye umuntu amunye. Verse 11 bathi nabamemukela baqala bakhonona kulomnikati wesivini bathi laba bekugcina basebenzela i-hour linye nje ubalinganiseleni nathi lesithwele bumatima lobungaka sashiswa nalanga lasensimini. Verse 13 waphendula wathi kulomunye wabo mnganami phela angoni ganzi kakatse besingakavumelani ngadaneriyo munye yini nawe. 14 thatha lokwakho sehlukana. Kepha mine ngiyatithandzela kunika nalona wekugcina liholo lelingangelakho. Akusema verse lamnanze kudwetshelwa lawo. Verse 15 ganze angavumeleki yini kwenta lengikutsandzako ngaloku kwami nome unemona ngekuthi ngiyephana. Unemona ngekuthi ngiyephana. Lekugcina nayi lengoti lenkulu kuleli verse lekugcina kanjalo bekugcina bayawuba bekuqala nebekuqala babe bekugcina. Ukhuluma njesu lapha ekuqaleni kuthiwa umbuso welizulu ufanana. This is a parable. Uyafanekisa uqoqa indzaba aletha liqiniso ngalendzaba.
Ake sicale ke sesente ngathi siyaduka kancane kuLuka sahluko 14 verse 7 kuLuka 14 kuqala kuverse 7. Jesu wabona ukuthi lapha bebamenyiwe babekhetha tindzawo letinhle. Ngako wase ubatshela bonke umfanekiso lothi, nangabe umenyiwe emshadweni ungabohlala etindzaweni letiphakeme. Ngobe kusene kwendeka ukuthi kukhona lomunye lomenyiwe longcono kunawe. Ngothule bandleni. Lo mhlaba uNkulunkulu akawudalanga wawushiyela kusinoma kanjani. Kepha unemigwaco, unetindlela tekuphila. Lathi misile Jesu. Mangabe utawuphila kahle kulomhlaba ukhone kulala ngesikhathi sekulala. Kumgcoka kumthatha serious Jesu kuthi uthi la gombe awuthingina kangako lwati lolujulile kuze utokuva ukuthi Jesu uthi. Jesu uthi nje mangabe umenyiwe emshadweni ungadibeki ku first table. Hawu Jesu kani wena unjani kwasho bani bathi hawu Jesu kan Jesu unjani kana asilingani yini kusho yena losidalile. Uthi mangabe umenyiwe ungadibeki endzaweni lebonakala ngazuthi ihloniphekile. Niyangiva bazalwane? Usitathine nalapho. Uthi kusene kwendeka ukuthi kukhona lomunye lomenyiwe longcono kunabani? Kukhuluma bani la? Niyabona impela kube bekhuluma Richard. Athi hayi ngiyanicela bazalwane ukuthi ucaphele ukuthi uhlala laphi ngoba khona labangcono. Manje kukhuluma Jesu. Lithini lelandzelako livesi? Bese lona lonimemile utakuwe uthi, asawukhweshele nangu ahlale lapha. Ngaka uyaba nemahloni ngekwehliselwa endzaweni lephansi. Nayo ke lenkinga la ngafuni Jesu ungene kuyo. Uthi mase ususwa lapha ku first table so uyobekwa lapha emnyango. Utaba nemahloni. Ekseni ngifane kusengale licathulo tami. Mangihamba ngiyathana ngale titsenze tiyakhala tithi kwakwa. Awucabange ke sengisuswa la sengiyobekwa lemuva. All eyes on me. Bo labanye sebabutana beka yapi? Bekendani? Labanye uyaphapha. Beka phaphelani yena? Jesu akafuni ukuthi uze ubukeke ngaloku longasiko buke ngathi uyaphapha. Uthi mawumenyiwe nje ephathini emshadweni dicabange nje hayi kungenteka lapha babekelela abanye mina bangibekelela lapha ngemuva. Awuve nabo ubunanzi lobulandzelako ke. Lokungenani na umenyiwe kungcono uhlale endzaweni lephansi kuze kuthi lokumemile afike athi yenyuka mngami ute uhlala kunansi indzawo lengcono. Lokho kutakulethela kuhlonishwa emkhatsini walabo bebamenyiwe. Mawehliswa lihlazo mawenyuswa kuthi sebakhwebana babuka niyambona ngabe usihlobo sabani. Uyayivalela so uyahlonipheka nje sewuthola kuhlonipheka ngekuthi ufunzile indlela yekuphila la umenywe khona sewuyenyuswa. Uyambona ukwakwawe kwenyusa ungcono kunalowo kwehliswa. Hawu lapha ke ngakhalisa sithenze kakhulu mase ngenyuswa. Ngani lama ngehla ngidawunyathela ngathi sithenza atiko.
But mase ngenyuswa lokho kutakulethela kuhlonishwa emkhathini walabo bebamenyiwe. Simple. Mawuthatha lo myalo lo uhambe uyophila ngawo utawumangala kuthi utawuphila kamnanzi kanganani. Ngalelinye ilanga angikhohlwa eminyakeni nje lemine ngana besiye eMaputo noma kuthiwa kusemaputo noma eMozambique angikwathi kwehlukanisa but nje ngathi singikhona ngala manje ke ngiyashayela ngibona imoto tonke titanga la mina ngibheka le tonke titanga la bayaflika nami ngiyaflika ngithi siyavusela gani basho ukuthi ngihamba wrong abangivuseli basho ukuthi ngihamba wrong yathi ngeva kubanza ngethuka ngoba ngabona ukuthi hey yathi shothi ngicishe ngangena engotini ngafaka nebantu babebantu etingotini nemndeni wami engotini ngenxa yokuthi angalandzeli umtsetfo wekushayela noma wemgwaco ukuthi lo mgwaco lebengihamba kuwo yi one way. Uma ungalandzeli indlela tintfo letisebenta ngayo kulomhlaba utathi beke engotini ubeke nalabanye engotini. Mangabe wena utawuthi hayi mina nginenzaba ngina Jesu mina ngitawushayela ngiphuma la kungaphunywa khona utawungena engotini. Utawungena engotini. Buka ucaphele ukuthi tintfo la tisebenta kanjani. Mawunenhlakanipho mawufika endzaweni cala uhlale phansi uthathise ukuthi la kuhanjwa njani kwendiwa njani kwendiwa yini le yendiwako yini le ngendiwa. Kuhlakanipha lasipha kona Jesu ukuthi endzaweni landzela indlela yekuphila utophila. Mangabe uvakashela likhaya abantu ukhanza ukuthi bona lokudla kwakusihlwa kwekugcina bakupheka nga10 bapheka ngiyabona so sengicala kuba senkingeni nje stress ngiyasibona bona bapheka nga10 waze waba stress kuthi siyawudla se stress sakho leso bona awathi bakhululeke kanganani ngoba kubo there's nothing wrong. Wena sewuqala ekuphazamiseka uyathi ukuthi le ndlela uNkulunkulu lasidale ngayo kunemfihlo kulomtimba wethu le ndlela sakhiwa ngayo uNkulunkulu usiphe iEnergy emandla ngathi ngibeka kahle yini but nje something like that usiphe emandla ekuthi singakhona kwenta tintfo sijabule ngato sibe nemkhicito but wathatha lamandla wasiwafaka entweni yinye kakhulu sekutawushoda kulolo kunye lekumele ube nemkhicito kuko. Kungenteka nje awukhona ukuthandaza uthi mawuthandaza uyetela uyathi bazalwane nami benge ngicabanga ukuthi hayi lo mzalwane unelidemon lokho uyathandaza nje uyacimeta sewuhambile ulele no uthethele energy lengawuthandazana ngayo wathetha lemntini webani ukuthi siyawudla nga12 kanti leyo energy leyo betakusita ukuthi makuthandaza ube awake manje lamandla alokuthandaza sewamoshile le kunjengalokho hamba lamgwacweni ke kumbe thine le mangabe uhle ushayela imoto mabakushayelisa kabi bahle bavundle embi kwakho noma bemile bayaxoxa lokuthetha uwedwa la motweni yakho kuhamba yonke le energy iya kulo muntu longashiswa ngilolaka lokushisako wena yahamba. So mangabe uyafika kuleli khaya badlela kudla abalifaka eliswayi
ungathethi kuthi kudla kuyabanza. Fundza kudla lokude eliswayi ngoba akusiko kakho. Kungakusita ke kumbe mase uya kwesibili ukuthi usalolufaka ekhikhini lwakho loswayi. Why? Loku utisita wena. Nginitshela mbamba abazalwane. Mbamba. Indlela yekuphila utikhanze unemandla ukuthi nakusasa utawuvuka fresh. Ngoba mawulele kahle kahle. Ngilothi nje usuke ucimetile, otherwise lolo kunengi la mtimbeni akulali. Mawuthi nje uyaphumula, kunemshini lengaphumula. Mangathiwa nje inhlitiyo iphumulile. Iphumulile, ayiphambi. Uhamba siphelane. Sibona sekufika imoto iyaflathela sowulanziwe. Ngoba kukhona lokho bese kuyema kusebenza. Jesu uthi funza ukuthi tindo tisebenta kanjani. Funza ukuthi tindo tisebenta kanjani. So mawufika ekhaya lebantu, mangabe badla nga10, thank God. Mangabe badla nga4, ungasho ukuthi ngidabula ubusuku bonke. Kusheshe kudliwe la khaya. Funza kuphila endzaweni. Funza kuphila endzaweni. Funza kuphila endzaweni. Niyangiva abazalwane? Mangabe kuvulwa ngesancele, kanilekini udayile kuvulwa ngesekudla, ungasho ukuthi iminyango yalahleka la. Kuvulelwani kanje? Don't waste your energy. Be jealous ngekuthi yini lo yikhulumako. Letinye tinto atisitho takho ukuthi khuluma. Yonga emandla akho uwongele etintweni lotaba productive kuto. Lota uthi mawutikhuluma kube khona injabulo ekugcineni kwakho. Mawuthethisa lo muntu lovundle embi kwakho nje, funa naye akuphendule. Lapho ke ihamba yonke energy yakho. Ngoba nawe sekufuna umphendule. Niphendulane. Pendulane. Uthi uyathandaza uthi shiza. Uyawukhanza kusile. Uma ngalethi ucethe awusacethanga nethi Jesus. Why? Because kunetindo letincane. Niyalikhumbula livesi lithi kunetimpungusha letincane. But tidla sivini. Kumakho sahloko 4 verse 10 kuya 12. Kwathi Jesu asesele nebafunzi bakhe labalishumi nakubili nalabanye labe bamlandzela. Bambuta ngalomfanekiso. Waphendula wathi, "Nine niphiwe imfihlakalo yembuso waNkulunkulu. Kodwa laba labangephandle konke bakuthola ngemifanekiso. Kuze kuthi nome babona bangakhanyelwa kahle, nome beva bangacacelwa kahle. Bangete uphendvuka." Jesu ukhuluma la, thank you, ngiyabonga sisi. Jesu ukhuluma la ngenhla ngalomunye umfanekiso. Sebayabuda ke labafundi, njalo umfanekiso lesikhuluma ngawo nje lo. Sebayabuda ke labafundi ukuthi asaselene bafunzi bakhe. Labe bamlandzela bambuta ngani? Ngalomfanekiso. Bambuta ngalomfanekiso. Uthi Nkosi kushoni lo. Naye impendulo lemangalisako uthi nine niphiwe imfihlakalo yembuso kaNkulunkulu. Kodwa laba labangephandle konke bakuthola ngemifanekiso. Kuze kuthi noma babona bangakhanyelwa kahle. Nasi simanga sendzaba ya Jesu uthi kukhuluma ngemfanekiso ngalamanye amagama. Usuke afihle liqiniso. Masane bafunzi bakhe labafuna kwati kuze batokwenda.
sewuyabachazela ukuthi umfanekiso ushona. Ngoba Jesu uyathi ukuthi kukhona laba interested etindzabeni abasi interested ekumlaleleni. Uthi ngalama emagama labafuna kumlalela nekwenta intsandvo yakhe. Lo mfanekiso la ukhulumako uyiconnection kumele bashishimbe naye njengalabafunzi bathi Nkosi kukhona lesingakuva kuloko lesikuvako lokushoko. Uthini Nkosi? Uthi ke lemfanekiso benge ngicabange ukuthi umfanekiso kumbe wekwenta liqiniso libe lula. But ngazi ukuthi imfanekiso ya Jesu yenta liqiniso libe madinyana lifihleke. Ngoba lalabasele lapha ngenhla kule nhlanyelo ekugcineni kwalo verse 9 la kumakho uthi Jesu waphetha ngekuthi lona endlebe yekuva akeve. Lona endlebe yekuva akeve. Sewuyabona ukuthi Jesu akakhulumi ngale ndlebe nje le. But ukhuluma ngemuntu lone interest ukuthi lone interest angeva lokho lenkushoko but lo tele ndlebe lo tele interest ngeke akuve la kushoko Jesu. Kulo mfanekiso ke ufihle kanjalo Jesu liqiniso lelifuna wena nami lekulo Mateyu sahluko 20. Lo Mateyu 20 angacishe afane nalokho sahluko 15 indzaba yendvodzana leyake yalahleka. Kulelo qiniso lelo nala sibona labanye bathola liholo balithola gadi abakalisebenteli. Nale kuLuka 15 liqiniso linye lalomlayeto lithi masiphila ngaphansi kwemusa sithola lokungakasifaneli. Under grace you get what you don't deserve. Naliqiniso lelitaka nathi semandi umnyaka wonke ungadi noma sewanathile noma ngikhanda wanathi. Liqiniso lekuthi kanjani kungenteka leliqiniso licondzane nawe kubona timanga taNkulunkulu but leliqiniso leli livusa umona malendeka kulabanye. Ngiko ngithi utawunatha emanti umnyaka wonke. Ngiyaxolisa ngisho kulabe banatha emaningi. Kuba seRoma sahluko 5 verse 8. Kodwa ke uNkulunkulu sewulikhombisile luthando lwakhe kithi ngekuthi sisedoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Nayo ke indzaba uyayibona. Asicale ngathi nje lamhla sicale ngathi singakholwa. Yini le yento esasinziswa? Kuthandaza kwethu. Cha ke bazalwane. Ngiye ngithanze kungena kulo moya wemuntu lobhale ingoma. But ke ngalokuthi angikhona ukungenisisa ngijule. Bese ke lokunye kumbe sengikubuka ke ngalenye indlela njengalelethi nje ingoma ngangiyisona esibi ngeza enkosini ngegama lika Jesu ngathola ukukhululwa wezumthandazo wami wangithethelela ngilakhona ke sengiyahihitela ke lapho ngoba angisinziswanga ngoba evumthandazo wami wangisinzisa ngeluthando lwakhe. Kusho ukuthi kusinziswa kwami ngalamanye amagama anginalo li record lengiyenalo enkosini ngafika enkosini ngathi Nkosi Jesu sengithandazile sewungangisinzisa angina record
ngide record lekuthi mangabe uNkulunkulu angibita angibabala ngemsa wakhe bengendeni bekwende njalo. Bese mawufunza base Roma 2 verse 4 lithi it is the kindness of God that leads to repentance, not the anger of God. Kulunga kwaNkulunkulu lokubanga umuntu aphenduke ngomusa waNkulunkulu loholela umuntu ekuphendukeni. Lothando lwaNkulunkulu akusi emandla ethu, akusithi khwepha tethu, akusiko ukuthi uye uveke kulesinye isikhathi bantu abebani Nkosi yami lapho babambeke khona mangabe ukhuluma ngekuthi akaphendukileni umuntu athi hey kusenetinto le ngisathi lungisa, then lapho uyatisinzisa mos mangabe usalungisa tinto wena. Lithi leli verse sathi sisetoni uNkulunkulu walibonakalisa uthando lwakhe. Sisetoni. Bese ke sesiya ake siye eGolgotha. Masifika eGolgotha lapho Jesu abethelwe khona nalamajala amabili. Sikhanzana eGolgotha. Sikhanza lomunye kulalabanye. Last moment uyabona skin of the teeth kusho into lenjalo nje. Uyasibona lesikhumba lesilamatinweni lesincane. Into leso tiny, very tiny. Umzuzu wekugcina lo muntu loya akaye esontweni bekasigebengu kumbe bekabakhafulela abafundisi nebaprofeti baNkulunkulu, kepha ngemzuzu wekugcina uthi Nkosi fanele ube nami ungikhumbule mawufika. Jesu wangasho ukuthi usengabhajatiswa, hamba uyovuma tono takho ngoba ulenga lapha nje ugangile. Wathi Jesu lamuhla utawuba nami eparadise. Why? Ngoba awusinziswa ngemtsetfo, usinziswa ngemusa. It is all what God has done, not all what you have done. Ngiko ke lokhu ke bazalwane, akususihlupa lokuthi lamadoda lawa sale ngiphetha kanjalo. Lamadoda lawa la kuMateyu usahluko 20 lalachashiwe bayakhona nabathi nesibhadliswe lilanga kusukela ekuseni kuze kuyawushona langa. Kepha loholo alidi kithi kubhadalwa abantu bel hourly. Uyathi mase uzile iminyaka lengi10 bese ubona umuntu waNkulunkulu akacithi neminyaka ekukholweni. Lembendulo lebe usolo uyithandazela for 10 years uyibona ithwalwa ngumakhelwane. So uyabuya uyacabanga Nkosi ngibhadliswe lilanga solo ngizilile ngishuka, kepha Nkosi ekugcineni impendulo yoyinika makhelwane. Ngiko ke la ekukholweni asitholi tinto ngoba sende lokufanele, kepha sithola tinto ngoba uNkulunkulu wenda lokufanele, wenda la kuthandzako. Empeleni liholo lethu linye bazalwane, niyalikhumbula liholo lethu inkokhelo yesono kufa. Kusho ukuthi sonke ngisho sesiphendukile kuba khona lensidlana yekona, kusho ukuthi sonke lesikufanele kahle sonke kufa. But ngenxa yemusa waNkulunkulu angisayi kufa. Hayi ngenxa ukuthi uyabonga into kahle kakhulu itolo vele uNkulunkulu anganginika izulu lakhe lamhla ngoba itolo ngimendele man. Angathubi umuntu khona nangilobekalambile ngamupha angashaya umuntu angakhokha inhlamba uthi khanze uyabo lizulu ngelami. We don't get what we deserve, but we get what God has for us. Ubatshela lokho labantu benkosi uthi
kanti akafaneleni ukuthi ngende lengikuthandzako ngetindodami. Akukafanele. Ngize ngabona lo mthandazo lo fundziswa nguJesu ukuthi kepha ngawugega ngithini ngoba ngumthandazo inkosi yami lengifundzise wona. Ngoba lo mthandazo lapha kuMateyu sahluko 6 I think verse 10 ubese uthi umbuso wakho awufike nayike lengodi inthando yabani inthando yakho yendeke kuphi emhlabeni njengaloku yendeka kuphi ayibona lengodi leyo hayi cha ingodi ke leyo lo sikwenteka inthando yabani yaNkulunkulu because yami inthando ukuthi uNkulunkulu abanklinye la labangathandazi batoze bathandazi lolo ngathandazi lolo lala nje avuke nje akaye akathandaza akazili kwangathi uNkulunkulu yena bekangamphatha ngalenye indledlana inthando yabani yami but Jesu uthi mangithandaza kuye ngibothi inthando yakho ayendeke emhlabeni uyayathi ke inthando yaNkulunkulu ukuthi uplaneni nje nyalo usethene ukuthi utawukhweblani endele bani ini inthando yakhe. So mase ubona ke naba labangene nga5 bathola tintfo letifanana netakho kanti wena wangena 10 years ago. Uthi Jesu yini bese liso libalibi la ngathi Jesu ikabanyana lenzaba ngesikhathi asathi kulabantu masebahola uthi wo cala ngalaba bekugcina kuhola cala ngalaba bacala kugcineni sewuyabona ke ukuthi kahle kahle mina lamhla ngiyacabanga ukuthi hayi mina ngisekucaleni kumele ngithole ekucaleni kanzi nami bengisekugcineni kulabanye labasembi kwami kepha uNkulunkulu nami wangentela umusa. Ngike ngabusho obuhlungu bami kuthi ngiya kulelinye libhange ngeke ngisho libhange lebantu mangifika lebhange ngibambe line ngiyabona bese ngila ku number 3 number 2 sekuqhamuka laba ngijahile nami sekuqhamuka labanye bantu ngibona bayabakhweba sewuthi lona nami bese ngisonzela nje sengisonzele fasteleni sekutawuhlala mina embe kwakhe wathi awuncesini bonkosi laba bafike ekuqala manje zoyatibuta mosimine solo ngila ngwekuqala lona ngiyambona ukuthi ngikhana afika nyalo so ngengcelela njani uyayibo into yekuthathwa kwemuntu losekugcineni abe sekuqaleni ayikuvami ukuphatha kahle kuze site uphila ngaphasi kwemusa. Learn to celebrate the grace upon others. Jabulela umusa noma ungendiwa kuwe nangesikhathi wendiwa kulabanye babongele kuNkulunkulu khona utawukhona kulala uphumule noma lokhu wena lebe usolo ufise kwendeke kuwe kepha kungendeki kuwe ubone sekwendeka kulabanye. Ngikhuluma livi lithi rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Alisho uthi jabula ngoba kukuhambela kahle wena, lithi jabulela labanye lokubahambela kahle noma wena kungakuhambeli kahle kuze uhlale kumodi yenjabulo. Jabulela nalabanye bantu benkosi kuze uhlale kule modi yekubonga ngoba live lenkosi lithi kuko konke bongani. Kusho ukuthi nje mina esikhundleni sale stress ukuthi mina kade ngimile la laba bayangena bayangengcelela kuze le stress lesa singangiphathi bekumele ngithi awu ngiyabonga Nkosi ukuthi naba abantu bakho bazuza umusa.
nabantu bakho bazuza umusa kuze uphile ngenjabulo nangekubonga uNkulunkulu. Kukhonona bazalwane kwaSathane. Kukhonona kwaSathane udraina lamandla la kuwe ngekuthi ukhonone wente into ucabange into ukhulume into lengeke ube productive, lengeke ube fruitful. Utosala uempty. Kepha Jesu uyafuna sihlale sinenjabulo. To be safe as a believer, learn to handle the grace of others. Ngoba wakhona kubamba igrace yalabanye ubaphathise kahle umsa wabo. uNkulunkulu nawe uyawukwendela leyo grace. Whatever you do, don't do it for a salary or for a reward. Do it for the Lord. Ungathi uthandaza ube uvulela isolinye. Hawu Nkosi uyongibusisa nini? Kwendele enkosini, shiyele enkosini, yente mathanzi Nkosi ngesikhathi sayo. Uma uNkulunkulu bekungathiwa angithandaze ngithandazela umoya wekwehlukanisa Nkosi, ngicela ungisite ngikhone kubona mase ngigadze tintfo ngekwemtsetfo, ngoba mase ugadze ngekwemtsetfo ngila khona utawuthi hey mfundisi sengithandazile kude lokwendekako, sengithandaze ngigciniwe akushintshi lutho. Lapho usho ukuthi Nkosi phela ngibhadale ngoba ngithandazile. Lapho usuke sewumema umfundisi ukuthi ngicela sihambele uNkulunkulu usikwelede soluya ngikwelede. Kulomnyaka bengizila ngeliviki ngizile emalanga lamabili kepha uNkulunkulu sola kangibhadali. Ngicela ungiside mfundisi simhambele uNkulunkulu. Uthi lo mgcotsho kaNkulunkulu makasikuthada, we are not living under law but we are living under grace. It's grace upon grace. Simanga semusa uyawubona into ongazange soyibone umusa. Ngisho umusa. Umusa ukhwebula la kungazange sekukhwebuke khona emlandweni wasekhakini. Emandla emusa. Umusa uvala la kungazange sekuvaleke khona emlandweni wekuphila kwebantu. Umusa waNkulunkulu. Asiphile ngaphasi kwemtsetfo. Thank God ukuthi siphila ngaphasi kwemusa. Amen. Ngicela sisukume sithandaza. Babe wethu leyingcwele nalamhla langa lelihle losiphelona lekuhlangana nekuhlanganyela kulendzawo, ngiyacela Nkosi ukuthi lo musa losibabale ngawo singawendi lide, singaphinzi impilo yethu siyiphile ngekwemtsetfo kepha siyiphile ngekweluthando. Ngiyakhumbula Nkosi ukuthi kube lelijale lapha esiphambanweni alikhulumanga, kumbe bekungeke wena ulifoselele embusweni wakho. Lokho kuyasinika umcabango ukuthi there's a way to respond to your grace. Kepha Nkosi sibe nekwati ukuthi vele umsa wakho usendela le iminyaka leminengi lebe ingeke isendele kona. Futhi Nkosi ngineliqiniso ukuthi sime lapha nje kungumkhicito wemsa wakho. Naloku lesikubonako ngilokuncane masingacathanisa naloku umsa wakho losendele kona. Ngiyabonga Nkosi ukuthi utawusipha moya wekwehlukanisa, singathi khanze sinemaphelekeqe senda umtsetfo. Thank you Jesus. Bewusimeme kahle Nkosi mawuthi wotani kimi nine nonke lenikhathele ngidaniphumuda. Religion has given us so much burden, a list of do's and don'ts. Kanzi lesikhathi Nkosi akusiso losifakile elihlelweni lwakho ukuthi siphile kanjalo.
usitshelile Nkosi ukuthi asilandzele imiyalo yakho. Help us to discern nangesikhathi sesithwesa imithwalo lemikhulu. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. So that even our fasting is a worship to you, not a demand for a reward. So that our worship to you is not a demand for a reward. Nekuti phatha kwethu ngebungcwele kungabi yidemand ukuthi Nkosi njengalonke iphethe ngebungcwele phela sale ungikhomelisa. Kepha Nkosi, that we may humble say, Lord, your will be done, not my will. Help us to celebrate the grace upon others. Laba Nkosi nje labaphethe umusa nalaba awuphatha umusa. Siphi inhliziyo Nkosi yekuhalalisa nabo. Ngaloko siyawuhlala sengilabakhululekile. Siyawuhlala sengilabathokodile eNkosini. Akubelithumo kuwe msindisi ngemsebenzi lomhlelo uqalile nalo dawuphelelisa. Sisavala emehlethu engabe ukhona la endlini lothi Nkosi mangabe uyamsindisa umuntu ngemusa angakalungisi lutho angakayekeli lutho kepha umsa wakho umphe amandla ukuthi impilo yakho ingagucuka. Ngiyacela Nkosi ukuthi impilo yami ayibe kuwe, ngiyadinikela kuwe. Akuyi ngemthandazo yami, akuyi ngekulunga kwami Nkosi. Mangabe umsa wakho uyamenda umuntu ashintshe, ngicela lowo musa lamhla wekuphenduka edonweni dami kulophilako mawuthunyiswe manje kuze kube phakade. Usiphe kuphumula masicabanga kakhulu ngelifi lakho nangemsa wakho kusukela kulabancane kuya kulabatsana bethu manje kuze kube phakade. Amen.